Dok je poučavao u hramu i objavljivao radosnu vijest, priđu mu svećenički poglavari, pismoznanci i starješine i upitaju ga: reci nam, s kojom vlašću činiš sve ovo? Ko je taj koji ti je dao vlast? On im odgovori: recite vi meni ovo što ću vas pitati. Je li Ivanovo potapanje bilo s neba ili od ljudi? Oni počnu mudrovati i međusobno raspravljati. Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali. A ako kažemo da je od ljudi, narod će nas kamenovati, jer svi vjeruju da je Ivan vjerovjesnik. Zato odgovore Isusu da ne znaju odakle. A Isus im reče: onda ni ja vama neću reći s kojom vlašću ovo činim. Isus zatim ispriča narodu poredbu. Neki je čovjek zasadio vinograd i iznajmio ga vinogradarima, a zatim otputovao na duže vrijeme. Kad dođe berba, uputi slugu da uzme njegov dio uroda, ali vinogradari ga pretuku i pošalju natrag praznih ruku. Uputi im zatim drugog slugu, ali oni i njega pretuku, izgrde i pošalju natrag praznih ruku. Uputi im i trećega, ali oni ga rane i otjeraju. Šta da radim? Pitao se vlasnik vinograda. Poslaću im moga voljenog sina. Prema njemu će valjda imati poštovanja. Ali kad vinogradari ugledaju njegovog sina, počnu razmišljati: ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga, pa će baština biti naša. Izbace ga iz vinograda i ubiju. Šta mislite, kako će vlasnik vinograda postupiti s njima? Doći će i pogubiti ih, te vinograd dati drugima. Kad su to čuli, rekoše: nikad ne bilo tako. Ali Isus ih pažljivo osmotri i reče: a zašto je onda pisano: kamen koji su graditelji odbacili postane ugaonim kamenom? Padne li ko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, smrvit će ga. Pismoznanci i svećenički poglavari htjeli su ga istoga časa uhvatiti, jer su znali da je protiv njih to ispričao, ali bojali su se naroda. Vrebajući ga, pošalju mu uhode koje su se pretvarale da su pravedne, da ga uhvate u riječi, kako bi ga mogli predati vlasti upravitelja. Učitelju, kazaše Isusu, znamo da govoriš istinu i da si nepristrasan, jer ne gledaš ko je ko, nego pravedno poučavaš putu Božijim. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez Cezaru ili nije? Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: pokažite mi denar. Čiji je ovo lik i natpis na njemu? Cezarevi, odgovore. Onda dajte Cezaru Cezarevu, ali Bogu Božiji, reče im. Tako ga nisu uspjeli uhvatiti u riječi pred narodom, već su ušutili zadivljeni odgovorom. Tada dođu njemu saduceji koji tvrde da nema oživljenja i upitaju ga: Gospode, Mojsije nam je naložio, umre li nekome oženjen brat nestekavši djecu, drugi se brat mora oženiti njegovom udovicom i podići potomstvo svome bratu. Bilo je 7 braći. Najstariji se brat oženi i umre, a da nije imao djece,
drugi također. Uzme je i treći i zatim sva ostala braća. Tako ni jedan od sedmerice ne ostavi potomstva, a svi pomriješe. Na kraju umre i žena. Čija će onda ona biti žena po oživljenju kad je bila udata za svu sedmericu? Ljudi ovoga svijeta žene se i udaju, odgovori im Isus. A oni koji budu dostojni postati dionicama onoga svijeta i oživljenja, neće se ženiti ni udavati. Neće više moći ni umrijeti. Biti će poput anđela. Oni su Božiji sinovi jer su sinovi oživljenja. A da mrtvi oživljavaju, čak je i Mojsije potvrdio u ulomku o grmu, gdje Gospoda naziva Bogom Abrahamovim, Isakovim i Jakobljevim. A Bog nije Bog mrtvih, već živih. Svi su oni za Boga živi. Dobro si rekao, učitelju, kazaše neki pismoznanci, i više se nisu usuđivali išta ga upitati. Tada Isus upita njih, kako mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin? Pa sam je David u knjizi Psalama kazao, Gospod je rekao mojem Gospodu, sjedni mi s desne strane dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje. Sam ga je David nazvao svojim Gospodom. Kako bi mu onda mogao biti sin? Zatim pred cijelim narodom reče učenicima, čuvajte se pismoznanaca. Vole se šetati u dugim haljinama i hoće da ih ljudi pozdravljaju na trgovima. U sinagogama sjede u prvim redovima, a na gozbama grabe počasna mjesta. Pustoše kuće udovica, a ne pokrivaju se dugačkim molitvama. Oni će biti najstrože kažnjeni.